Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Meghalaya People's Labour Union bat ka Nyotrap Tourist Taxi Association haka arp sautrek mentab nai rempang arhajar arpau kilalum lang yikinongnya kali tourist na nongba Shillong kibaju kamai jakpo banket yikinong let nongwan na Shillong sha Guwahati bat nakakat lingsoin na Guwahati sha Shillong ban yatheriatai halor ka jingsha takti jong wei nongnya kali ubare ukasi how wei pat ubreu ubaju krong be anya ka bai kali na ki kali tourist ka jela Meghalaya haka lingsoin Guwahati. Haka jingkran bat ke Batesi TV Presiden ke Meghalaya People's Labour Union uba Arwen ke Sutnga ulai tho batang suyo jingtep halor kani ke jingja marmar ula pentep shaw Director General of Police jong kejela Assam ba unsim kia halor kani ke jingkrong pisa bean jong kibrieu hakat lingsoin Guwahati na kinunya kali Torres jong kejela Meghalaya nakaliang Presiden jong ka Nyotrap Tourist Taxi Association pan uba koridor El Maulong ulai tho bakaseng kala penramjor halor ke jingsa takti jong kinunya kali Torres na Meghalaya kiba bela kamai jakpo klam da penthot yanu yunuru ulai tho ru bakaseng kan sala yikendo ru yu commissioner jong ka transport jong ka sarkar Meghalaya ban pensngau halor kani ke jing ke ba kinunya kali Torres kingat ha ki jingsa pendek nakapor sakapor hapo ka jela Assam sejai hakapor arsiteng mensingi wei dalal lani kituki illegal agent ki badan tepo Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport Boja hadien mo u driver jom kali ML05M 9660 ba mach seberang marwe ulah ada tap di passenger dalal wan udawa anduspa Dawne driver trekan ai nama ulah ada siu ke by line aspa tengah uhapan siu sekapai parking propusan bat trekan ai ni bisa te kia sayu siapa kia nyat kia ayu de ulah pangmen ni de hadin kata pada kami ke hurura bat kim sha shu ban tep sendiri halor kini menin iba koridor Maulong Presiden juga Nyotrap Tourist Taxi Association ifoni lah meski dan nimpat ya suntuk sungtawa teman bin anda nilai syong nilai yolun kifat seberang tengi suntuk bagani kakam po airport kalau pentik bahai ki try kali ya ki driver kat pentik kinolek kinongwan war boleh kita ki beriung tei ki la sudawa bi anya bisa kelolong hapok anya dek extortion dia ngafon yo DGP Assam mesti mantap. Nah itu tu orang tu apa benda ke message, ban komplain kami apa ke message. Agak juga keluar ngala atau agak sitiro so dimantau di suara sama. Di halor kan dia pada mendem step Mr. Nilesh, Deputy Commissioner Police Lower East. DGP Assam IT HU balai inquiry. But mantan por bidang ya long meeting ufon pada so Mr. Barwa additional SP ukulila nginjai ni threat nam em na banya ka case ngong habya hi apa kade criminal complaint kile criminal lain ter kam kraya nyala request si uru ma om badai ben ai security de ben ai protection ni break choni bat ban khang no sundon ya kate ka jingle bian po de airport kabar ka lomba ka city ka bang tho so himanta beswa sama na omba they will implement Hiwiki International Airport ba they will not counter jong association itu lani counter jong pulet pro nalai ba kipai ba kinsim ki kali nanto kandon security kandon ka certainty kamu kacing tina kali kawan de kata min saya kran manang ni ngan dia security dengan body ni tadi de nalor kata pada kini kiramba baru kini South Likisai la bu appointment ni kibo commissioner transport kini commissioner transport kalau kita ni apa ba nangat scam ba dekat ni ka jingle ka joni kan pemsup ni ka jingle jiwan ki babun ki balik si airport nang ni nampo ka kan ni joni nang dari ki joni ke ba boro si kata ka dun jingle ka besar kai nomor boleh ka doru yo bukan buma ka baik kali kan ni kata nomor hapsi baik dalam
The kemudian do insight itu ibak kodok bagi conduct kan juga awareness program tepo lah umroy. Bagi itu ikipas jalan malam ini sim prosper. Kesan sepak lah terus prosper. Kejingsa kan kejingja dari kembala omi barang dia ba kejingja dari kejingsa haras gue tinggi driver jumi apa kita kembala om bola kentat dan air kata terus pak apa kita lah ya harus dia bala kentat ya kata tu kenyat sudah menjong ti dapat kenyat itu hasil laisin kenyat itu wang lada memai kemudian menamai medi menai kata pisah timu pada itu driver phone no ingi kalsian banten ter opetnya sini nggak sah jong ti nomor bangam tre menai kan terus pak bagi di mana ki dia uang banget tinggal orang beravisium ars pak kebailan yang ai terus pak dengan mak menai nomor ngakit pesenjar batang arah jating kan ya dia kata apa dia ni kelam le kan ban le lendat di ya kan ya airport asan ngila phone ni beri ki badan airport asan ngila phone ngila ti kejayu keja kuno tinggi suatu style kejingnya keren ya dia dah kata apa deh ni nang ni orang ada beri tinggi usah jong tim saya bat kini kita dalal kamdai kasihan ke banding kong bat kamdai ka kani ke jingja ke badang sistem asnam sansnam kini kita dalal kita ada lagi pausna mangtai bat ke jingcha chungki na du menchwa ka ya kata ka over charge chungki la ni ka bas long illegal charge chungki ban sim pisa lagi driver chungki amal ya dia kata ni nang ni orang bet ba baro dah ke jingnya tu hilang ki tourist taxi assistant badan apa shlo nilai sampai ba yaki kali airport nang ni ngiru ni strike nginum sya nomor ba meki nang tei kilale palat kilale dan bor ini dia hanta kan kami ke jingnya hura hanta kita nang tei ki Assam airport ki pen ki amba hana ba balai ba men le ya kata ba men sulkhang kumta kan ba ngi kan takti dia hendai ubre uang uni ubreu besyak takti par uang lada klam syak takti balengan chupen he kam bat kani kam de ka sakhi ba tang u bala banai ini hang e baro ki driver sikan tian yang kelikin ong hoat ne em ha airport sabam dalal ne em siapa Spanyol spa kata be fresh pa bang dia ko ini kita dan daki spa ngot ki driver ki bala ban ong ya ta kentian bangkat no sabam dalal hapo airport ini dua baka sarkar kan sim kia ya kan ye gajing e jungi hapo airport nomor baki haras tang yangi ki dongnya tadi ka haras kala de ye ki passenger ro kinong le kinong wan ro ki passenger nang tai ki bade ki bawan se chulong ki di kinong chulong ki se jong ni thaj ban le kali asa dar komnya kali kalong raf dar komnya ubri balong root nim kwa ban le bagi ni kwa ban le kali e bal da long ka bala tamba ni dala pada unju island dia hana kata ni dah kecil suatu jadi ke bangi le menen ni wan hantai ho umrah airport apa kaya ka strike kumde bakim sha ai kili jungi ban khat nantai ngi rungim sha nang ne te kile kam no maki ki dalal nantai ki thap ki pan pras pa tingkan away ubreu pras pa tingkan away passenger but saungot kala long kat no kat bakador ka basisya ka desan spa tingkan dia hadir katu nia bat halat roi nia keli bat lada fikwa ya ka jingsi sya kadang ka video hanga ngan sa ya kata ka video ro baki passenger hi ki keran ki om baki sim pras pa tingkan bat katu kan ya ki passenger ki ya ro ini ki om filale ya ka badai balai ki sim kumne yangi ki le apa kadang kan problem ki di ban solve ki ban sul charge kelai ki no one अच्छा भैया आप लोग कहाँ से आया हम लोग हाँ गुवाहाटी से शिलोंग शिलोंग कहाँ से गुवाहाटी से कहाँ से एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट तो भाड़ा ये ड्राइवर कितना भाड़ा ले रहा है आपसे 800 रुपये 800 रुपया आप लोग से भी 800 रुपया ले रहा है सर मैडम 800 रुपया एक आदमी आपको पता है भाड़ा 500 रुपया है एक आदमी का बोला कि हमारे को वापस नहीं आने देता है इसलिए लेंगे ऐसा करके हमें तो अर्जेंट में जाना है तो जाना है अच्छा क्या कर देना अभी आप 500 इसको दो अभी आप लोग 500 दीजिए दे दिया इसको तो 800 नहीं रिटर्न करो रिटर्न करो हाँ और अगर कुछ भी ये ज़्यादा लेगा आप मेरा फ़ोन नंबर डायल कीजिए मेरा फ़ोन नंबर आप फ़ोन नंबर लीजिए मेरा सर आपको कैसा लग रहा है हम लोग ऐसा जो कर रहे हैं सर
देखो मिलजुल के काम होना चाहिए। हम तो ये कि हम जैसे मैं तो राजस्थान से मतलब हाँ। डिफेंस से हूँ मैं भी हाँ, सर। मतलब अभी अर्जेंट है उसको तो जाना पड़ेगा। हाँ, हमें तो हाँ। 1000 बोले हाँ, देंगे अब आप आपस में कम्प्रोमाइज कर लो हाँ, तो सर। सबका हाँ, सबका इसमें बेनिफिट है। सब बेनिफिट है कि सबका बेनिफिट है। आपको सर कैसा बाकी लग जो रहा है बाहर से सर जो आएगा वो- ये ले रहा है बाहर 800? से आएगा वो तो देगा क्या करेगा। हम लोग को पता ही नहीं कितना भरा था, हम लोग ने पूछा तो टूरिस्ट है ना तो पता नहीं चलता है। और ये लोग टूरिस्ट टूरिस्ट है आप लोग? पर अच्छा, हम तो अच्छा। टूरिस्ट नहीं, हम तो आते रहते हैं। हम तो हमें तो हाँ। आपको रिटर्न कर दिया 500? ओके। वहाँ से पिकअप है कि नहीं? नहीं है। ये गाड़ी खाली आने पड़ेगा, पिकअप नहीं है तो ठीक है। हो गया। जब तक सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम तब तक बात नहीं करेगा ना, तब तक ये चलेगा ठीक है। और मेन प्रॉब्लम है दलाल का एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट में बोलो कि दलाल हटाओ तब शिलोंग का गाड़ी सॉल्व मतलब सब लाइन में आएगा, दोनों तरफ कमाई ठीक होगा ठीक है। हाँ सर, आप खाली एक बात बताइए, आप कहाँ एयरपोर्ट से आया ना सर? और आपसे भाड़ा कितना ले रहा है सर एक आदमी का शेयरिंग में? 800 आपसे सर? 800 आप 800 आपसे सर? 800 आपको पता है सर कितना है भाड़ा गुवाहाटी टू शिलोंग? 500 ना। तो ये ऐसा ले रहा है क्योंकि ये सब प्रॉब्लम हो रहा है दलाल की वजह से। हाँ सर, ये आपसे यही लेगा जो रेट है। हाँ सर, ये खत्म करो ना। हाँ ये हम लोग करने नहीं सकता सर क्योंकि हम लोग मेघालय गए, दलाल एयरपोर्ट में है। तो वो कहाँ का है? असम का है? असम का एयरपोर्ट का। अच्छा। तो इन लोग खत्म करना है, ये ड्राइवर लोग खत्म करना है, हम लोग नहीं सकेगा सर। हाँ। हम तो लोकल ही तो नहीं भाई आप काम के लिए मतलब काम करता है। तो भाई आप एक काम करो, आप वापस दे दो भाई इन लोग को 200 रुपया अभी वापस दे दो, ठीक होगा ठीक है। कोऑपरेट करो यार। देखो हम लोग भी लॉस कर रहे हैं, अब भी लॉस हो रहा है ठीक है। आप हम लोग के साथ कोऑपरेट करो, हम लोग भी कोऑपरेट करेगा ठीक है। नहीं, आप काम करो, मेरा बात सुनो। एक्चुअली आज तो होने दो, कल से नहीं होगा। कल अगर मतलब इतना भाड़ा चलेगा तो हम नहीं आएगा। सब गाड़ी ऐसा हो रहा है, सब गाड़ी हो रहा है। अगर आपका पिकअप है आप पिकअप कर सकता है, पिकअप नहीं है तो आप पिकअप नहीं है, उधर बिक्की लगाने के लिए भी नहीं देता है। सब स्थान में, पुलिस बाजार में, सब किटिंग रोड में जो भी। कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो जिनको जाने के लिए वापस कोई मिल जाए ना। नहीं सर, क्योंकि हम वहाँ एयरपोर्ट से भी नहीं दे रहा है ना सर, मेघालय का गाड़ी को भी नहीं दे रहा है। तो इसलिए आज जो लेके आया तो आज रहने दो, कल से हम नहीं करेगा। क्योंकि हम सुनो, एक बात मेरा सुनो भैया, एक बात सुनो मेरा। हम ड्राइवर है लेकिन हम उसको ऊपर नहीं बोल सकता क्योंकि हम लोकल नहीं है। देखो भाई हम लोग हम लोग आपको प्यार से बोल रहा है। लड़का लोग को हम लोग बोला देखो हाथ मत लगाओ, देखो गाली मत दो, प्यार से बोलो, प्यार से समझाओ। आप समझना चाहिए, हम लोग ऐसा सब एयरपोर्ट ड्राइवर ना जो तो वो सब एयरपोर्ट ड्राइवर, सब एयरपोर्ट ड्राइवर हम लोग बोल रहे हैं ठीक है। खाली आपका नहीं, सब खाली एयरपोर्ट आपका। ड्राइवर ना जो वो हाँ। 800 रुपया ले लिया ना, 600 रुपया। 600 रुपया। आप खाली वापस आपका दे दो भाई। 200 रुपया आपका ये नहीं। सर लोग को 200 रुपया वापस कर दो, 600 रुपया लो हो गया बस। हाँ भाई सबके लिए आप अच्छा कर रहे हैं। वापस दे दो भाई, वापस दे दो। Airport dia lah good transport mah nama kilong dan kali. Kemudian poi seperti bat yang apa ada news pak. Kakali robot. Ini lah ngap kan kamong eh yang dah poi sa. Oi. Kakali poi sa sting tang ni ada ba yang apa ada news pak. Di nangapan ada sa ang ay ngan tab you ningal. Dengan ay siapa kan. Dengan song kalipan penfatang lais pak yang. Kaya susnap, sir maribong taumnin ingin po isa sang po. Ni la poi stay on fight ni mio thap sida. Kala yung iba kapan kala yung iba ikali silang ya. Sube. Kimsaban ro tang banbu parking ro. mentaban penduduknya di dalam. Temen tahu le amno 8 pahan nak na pesai aku. 8 pahan. Ha ya. Dalam poi ni Kambang alap. Ha. Parok ni Natalie. Ngin take up yang ni issue mana na uniki Assam Police Authority kila assure bakin ko na igane. Ngin bode ni kata haka jo ko porong ni la ni request si Assam Police bagi dan kam mana ai full security ki bre ka joli na mar bre ki tu ki bre bi te bi. Kide ki elements kam tamba kile criminal act ni ken be kide criminal elements. The security ka deben dan ki bre ki joli na mar ka jingle ki jingman ki jungna airport na tem la ban khang mar pat biang airport na jam. Dia tak ada apa kata assurance sulah Mr. Barwa.
additional SB buat kerana halal kini pada ini yang buat dia tak hadap akan dapat senang kini. Apa ini berkali ke isu ke jingsa bam dalal ke jengi airport. Nila I think the city transport minister. 100 Desember. Dah kebau buram iba semua bahalang mo, iba ngai lang sebab. Siapa bahalang? Iba semua bahalang dah. Nila I ke city yang bakajar tentang ini airport ke jingsa bam dalal tentang. Tiba iba semua bahalang yang bakal ni kam ke dihasam minum lah balik. Yang kita tingin ni ikut hai ingin ikut ini ikut Asam ni habangi ini beriau juga di jalan Meghalaya ini ki hai sarkar ki kami kipa ke juga beriau juga jalan tingin dah ikut hai kami kipa ni ikut ada kata apa ini tuli ngasu kuat ban ai tadi we komen kita apa manga kumu beriau kumu presiden John Meghalaya People's Labour Union nala bangkan yang DGP buat ke action immediate action ki shame marketing criminal activities. Tukum no minister dulu apa? Kita kena jikeli wo paiba kia pan keli yo minister. Ba bawang tang Meghalaya tan rainga sko ba kum minister te para minister stage po asam lo kini bendan ka jingai. Bakin le ki ko. Namar ka jingai rai ki paiba ki jungi kamri tam bisa apa ni nyo ka jingai ta ka constitution ka ina ini kelen sodong ki. Badan penuh nunggu cingek tu kadang yang duty jom kita start kita bikin pet yang kapha kamiat yang ka sok kasai ka jom ki paiba ka jom siapa yang apa dong bah hakini kisni gibala ka jingsha jom kti jom ki driver kam dei ka sian bani kam bala long pun sian ba jingsha jom kti jom ki driver hangne shlom ba kidan ka nungat ki bala sha jom kti hangne tu kidan ni kidan tempat kidan ka tu kan ingat ki bala sha jom kti sibuk minuan mentarasni te menen le ki la berngam senan ba Yau tu kena ubah syak jom keti hatu kesini gila berngam ke yang lada mewan nang lesha kemat. Mentah kali kelas ba menwan. Nang lesha kemat menwan kemat mensa ngin salai ya me. Kemudian kata kali gaji berngam. Keten ngimtep ke banja. Tem mentah ulas ir ban lesha airport. Ke banjai ngimtep lah. Ke mana ban bakle lah dah jai yu bril jengi setai. Mana ban bakle. Ki pulet kidan hapo airport kidan. Teng ni ESI ni orang ESI lihat kamhen mesim yo kini dalal kinja ndai ki dalal hakmat jo pulet ESI ro kitan ki de pesenja te nang ta de hakmat jo ESI hakmat jo ki pulet ki kali private ki thap pesenja hapo airport kata hapo lok priam botol tu pinat botol ai hapo airport Guwahati airport kitan ki de ya ta kam te untan bapai dia kata Ambil kata nala ada pentip iki, menurut lah ekran ni bah itu kiberan kau pos boljar, kini Arab iki beri beri. Tapi saya pun dia ni kena tinggi pakai kerja, maka action kadang susah mentar sih. Driver, passenger kisi ubi sanspa ningka kebaik kali yang driver. Tambah kini kita lalpat kisim pada no driver, penerius pak ningka kebaik kali. Kita tentang plus pak kita kisim. Kabai kali kumakalong capacity kadai language syariat iwe hakmat ber driver long sangon saungan kisi kalong ar hajar dina ka ar hajar iyo ana stan khat ar lani khat sauspa khat ar spa lani khat sauspa tikibam no maki hado news pa lani news pa paspa Desa kabai parking lo ni hapsiu ratusan nika kabai parking kabai toll gate sispa siko nika dekat no ni kamai jugi lalong do ha kasulat hantu betul kabai prian kini kidalal kidan kali lejam ya kali lejam men start kila apha trip shoi kali lejam men singi kisam hantu ya lejam paro singi kile dalal tenanta yeki kali ret kisim dream news pa Yeki kali hai kunki Innova kisim 6,000 kharsan spa kidang sim. Yeki Innova kali hai. Kemudian ki beladi 7 seater sana adu 6,000 lane kharsan spa kisim. Yeki kali re kisim adu dreo adu khas spa. Tang kali ML. Tang kali ML. Mut kam dai baki ai passenger maki dai su pan iyo kim ai la ruhi ya phi ba phi khat passenger khma kinta kita la lantai de ki power kita la kinta lantai. Watang na jaka ba yang ba pin pe passenger teng teng film ala dalal hantu tak teng teng isi yang bangin ring video hapo airport
tambah kamsya ini oleh se kalau privacy mah ke airport authority oleh se kan kamsya ini bangin ring video tengin jula kan ring video nim jula kan warna ini sakhi di babiak ye oleh se mah dah kan gajing ke sarkar pada kata la lagi gila nanti dia kala le nama ki CCTV yang te kita gila mention lagi CCTV kamera pada airport